U crkvi žamor, zatim tajac. Sve je utihnulo. Nastupa svečani trenutak. U crkvu pristupaju ponosno najprije bake mladenaca, a zatim deveruše. Ovaj mališa bi po naški bio nakonče. Ladine prijateljice, sestra Nela, uz ugodne zvuke svoje pesme mladoženja dočekuje ulazak mlade. Lada, najlepša mlada, nasmejana. Tata Ivica, dostojanstven. Veličanstvena slika. Ovo je izuzetan trenutak. Trenutak za pamćenje. Za ceo život. Jer se samo jednom dogodi. Neka vam je srećno. Obavlja se svečani čin venčanja. Mladenci zadovoljni i sretni napuštaju crkvu. Prisutni aplaudiraju. Do odlaska na svečanu večeru u Devonport, u prostranom crkvenom dvorištu koristi se prilika za fotografisanje, razgovor i meze uz osvežavajuća pića. Rodbina, uzvanice, prijatelji, gosti, dostojanstveni i raspoloženi. Evo, tata Ivica i Nela, najlepša slika ovoga videa. A sada će mladenci svečano da tortu preseku. Joe se nešto nečka, hoće, neće, pa se pita otkud ovde ovoliko cveće. Mladenci presekoše tortu. Beše mnogo gostiju iz zvanica. Davida, Mila i Tihana povikaše na dalmatinskom uglas. Ima i 200, 300, a Lada preseče tortu i kliknu živelo bratstvo i jedinstvo. Evo Jukić Marija sa malim delom njenog hora nije mogla odoleti, otpevaše lepu pesmu mladencima pa reče: na svadbi se zapivati mora. Toga dana moja Mirjana sakupila je nekoliko kišobrana da štiti goste i prijatelje od sunca i kiše i reče da ih nije mogla naći više.
ruku na srce, spremila je vredna mira, samo da se zna. Puno đakonija, raznih kolača i pita i gurabija, da im se broja ne zna. Pored veselja i razonode, ića i pića, behu upućene tople i nežne reči familije i sa Ladine i sa Joove strane za njihovu sreću i bezbrižne dane. Evo nas ponovo zajedno, svečana večera, sve je blistavo. A pazi sada, nova igra, Joe se pita čiju je cipelu LADA sada digla. A baka Milena, zadovoljna što je tako sretna unuka malena, veoma zapažen nauk zetu dade da se ne odvaja od lepotice Lade. A nešto kasnije, tokom večeri, ali ne u kasne sate, svi prisutni sa oduševljenjem pozdraviše ples najlepše mlade, nasmejane Lade i njenog tate. Plesali su tako divno Lada i tata Ivica, pa su svi prisutni zapljeskali od srca. Mama Mija nazdravlja solo, a tamo se povede narodno kolo. Svi, i Lada, Joe, Deveruše, Milena, Mija, Ivica, evo i Mirjana. A Deveruše pocikuju, op, šica, šica, drma mi se kabanica. Sedeli smo za lepo ukrašenim stolom, Milena, Mirjana i moja malenkost, u društvu dve Vesne, Gorana i Šumana, a tu su i veliki prijatelji Cicovići, pa vreme tako prolazi, a ja se uzvrpolji, pa Miri reče, ajde bre, moramo ići kući. Da mi nije u selu zvonara, da mi nije u selu zvonara, ko bi mene budio večara, ko bi mene budio večara. Slavlje se nastavilo i sljedeći dan. Veoma ljubazni i gostoprimljivi domaćini, mladoženjina rodbina i prijatelji u svečanim odorama
Priredili su nam ugodnu dobrodošlicu. Uz bogatu trpezu beše šale i zabave. Na kraju smo dobili na poklon i po buket cveća. Evo i lepa Nela sa Markom svojim, a on se baš lepo raspoložio, Boga mi bio je mnogo vredan i ceo događaj video kamerom zabeležio. I na kraju, još jednom, dragi prijatelji, Milena, Mija, Lada, Nela, Joe, Mark i Ivica, lepo je bilo, sve vam se pozlatilo, srdačne čestitke i najlepše želje od sveg srca. Samo da znate, ovo sam sve iz prikrajka zabeležio, ali onako kako je u stvari i bilo. Pa ako ste zadovoljni, meni je i drago i milo. Živeli! I'm so glad we kissed that night, and I pray